Whaftai lau whionga le whonga petalai. Mai tau atu fōi ua pasolo into neva le pō. Ai o loo mai tau ma le tutoa. O loo whapena o na tapua ia pēa. Le whono usu al tātou watu no. Ai o te le ia sā mautu fia le vai. Ma mamo o iai le tu ia tua I munu u ma sepola ta emo. E mua mua o na o whapoi la autu vanu I o pa ia ma o sā. Au ao lele o papa e tia I upanga. Wa atoa fo I tia o tau tianga. Wa sila sa anga lupe o le tai au. Wa sani whaamanuao le fesila whainga. Awa ua malu maunu tia seu. Ua lilingo fo I le whongatia. Patalo whai lau whionga I le whonga petalai. E ui lava ina watu neva le pō. Lau whionga le sui whonga petalai. Lau whionga I le pāle mia. O le malo tutu atasi o Samoa. Le mamalo minister o ka peneta. A whionga I sui minister. Le whionga le taitai o le tuangai malo sui taitai. Lau whionga I le sao whapito. Le pa ia o sui mamalu. O le usu ngā whono al palimene o Samoa. A whio whaululunga o matanga luenga ma whalapitonga le malo. Ai a le tapua inga whawhia ngainga taulangi. Ai maise o le lātou whaanono manu. A wā se manuia o Samoa mo on tangata. Le mamalu tau e o Samoa o mawhai on tātou whaatasi le mautane. Whapea I lātou. O loo maua mai whaasalaunga I lunga o penga te whailanga. E whaatalofa whapitoa I sio utu malo pele o palauitas. Whapea lan tapua inga. Malo a fua ai lau o maua. Vi ia le alii. Ilo nā lofa malo nāanga le lei. O tātou wheiloa ia I luma o nuu. Ai le utua o nuu. Lau whionga I le whonga whetalai. Ma le mamalo se Yusfono. O le lima ai lea o paketi. Taluna o tūlai mai o minister o tupi. Ina wau whato aulu whale le mauta al pāle mene o Samoa. Sa o nofo I. Umaisi. I le paia inga taluai. Sa o nofo I o. Ai whaftai le atua. Whaftai la wawhionga il pāle mia. Whaftai tātou kapeneta. No la o tau whaia ea. Malo o tau whato tuanga. Ua tu tofi ai le whatau wa. Toi tu lai mai. Ewa ai al te mau a inga al tātou watunu. Ua mai au na whailo. E le awhionga le whonga whetalai. Le matou a inga sātu pē. E le minister lango asiate tavu. Whaululunga mtanga luenga tupe. Whaululunga o le mtanga luenga o whaalaputonga le malo. Ai maise ai a matou whaalaputonga umai pē o na laulawina matou laulawina. Tapua I maia. Ia, se I whai sa tātou sao. Ai maise I foi. Ia o le tala o le tupe o lea ua lufi ina I le maota al pāle mene. Lau whionga I le whonga whetalai ma le malo suis fono. O aso whape nei, o te mana tua ai pēa le vāvenga na whaia Iesu. I le moto tangata. Ina ua maua tala I le ngaluenga wha amalo loa le ali. Ma o loo moli mau le mātai o sfulwha. E whapea sa whaatonuina Iesu la nauso. I se mea ai mo le whangaina o le moto tangata. Pe tusa ma le lima afe o tane. Ai le tā ua ai whawhine mtamaiti.
Ana tali le au so o ia Yesu. Ele ai ni a tātou mea ai I nei. Wana o a reto e 5 ngafua mai ai lua lawa. Lau fionga I le fonga fitalai. O le polenga ma le atu ngalunga o le au so. O na paua lea o le whaapolopolo o loo iai. Ua fesili masalusala o le au so. E whapewhea o na lava. A le afo I se vave, na te mawhai ai o na whaasoa. O ai fo I se poto, na te ngafa tau li maina le uti uti ua iai. E tasi lava le whaitau o le au so. Tā lo whai. Ua pupu 5, ma ua papau le launau. Ai whai maila mo li maua mātai o whai upe suvalu. Ua whetala I atu o ia. Au mai I nei a tea. O le fesili la ua fionga I le fonga whetalai. Ai se ai ade ai a Yesu. O le tali, e ade I le ali. Ona I whaasoa 5 lelei. O le whaasoa e tutusa ai tangata uma. O le whaasoa e le whaapito manui atas. E tutusa ai le malosi ma le vai. O le poto ma le balea. O le taualoa ma le taualoa. O le ali e malie ai lo mana o I melele. A wā e whaasoa 5 lelei. O lona lua la o fionga I le fonga whetalai. E ade le ali, e lava matitoe. Ma o le ala popole lea o le au so. Na o na tau atu lava, wa na o a reto e 5 mai e lua la. Tasi ale fai tau o le au so. E le lava, e le tofu. A le taua lea o le ade le ali. A wā o ia o le ali, e lava matitoe. E na te wha lava so tā le lava. O mea wale o ai le tau apa. O le tala whaatau o le tupe. Lua ono, lua fitu. Tali tonu, e whaau e le ali. A whai fo iwa pau laulau. E iai le tali tonunga. E tau masua I le ali. A wā o ia lava, o le ali, e lava matatoe. Ona ai leo I lato umalava. Ua ma o ona, ua lato fu e toe ainga. Ua tutumu ai ato isfulua. Ai sea, ina ua ave I le ali, e whaasoa 5 lelei. Ina ua ave fo I le ali, e lava matatoe. Lau fionga I le fonga fitalai. E whape nase langona. I le tala whaatau au tu o le tupe lua ono, lua fitu. Tu salaba pe tātou te moli mawina, le venga le ali I mo Samoa. E ala I lona tamau a inga whaasoa mai, o le nā tura ai o le tangata Samoa, e lasi pea le manao. Ma e tupu pea le manao, e le mawhai lava, o na whaamalie le manaonga. E ui I le uti o le tamau a inga, o si o tātou watunu. Ui I lea, ua mae o na whaatatia I le atua le ala fua. E tupu venga le atua, pea e whaasoa 5 lelei. E puna whanau fo I le tamau a inga o le ali, ina ua e alofa ma whaasoa atu. E whaatupu ma whaatele le tamau a inga, ina ua e amana ia, tangata uma, I lau whaasoa. Le ainga le 5 tausitanga taluai. Tupe maua, mai le 5 se la wafi. Ai ane, ua e whaasoa, I le tesi ma le 2 piliona. Ese le anga le leo le tua. Lau fionga I le fonga fitalai. O le sini au tu, o le tala whaatau, o le tupe lua ono, lua fitu. A inga. Au tasi I le ngafatau 5 ina o ati nai. O le vainga tau lai o le taiala lumana I manuia o Samoa, na whaasavalia I polu masavai. O se Samoa e mauaa lona whaavai le atua. Malana anganu e mawhai o na ausia se tūlanga mausali, saonga le mu,
ma manuia mo ona tangata no uma. Lau fionga le fonga fitalai. O lo utaltonunga, o le fatu lea o le atina enga o Samoa. O le amana ia o na tū maana nganu. O le tātou whaatua tua i le atua. O le wha mautu wina ma wha mausali aina. Manatu o le tātou matafa ioi tau ale whaatasi lea. Lawa fionga i le fonga fitalai, peo na sila fia. E le whai ngofie le tāpena ina o le tala whaatau o le tupe. E se fulu dua masina o whaatino pea nei tāpenanga. E taimata ali i pea le tūlafono o tupe. Whapeta i ala ma whainga whaavai ale mano. E lima taita ina ai le tū whatasinga ma le mataitu ina. E sā ili ili e tāpena pena. E tau fuafua e tala noa ma whaasoa pea. E fitu na ina ia mulmuli tai pea i le tai ala luma na imanuia mo Samoa le whainga malo. Po awa enga o lo ave iai le whaamua mua. O le tāpenanga ina ia lava ma ia au le whaasoa. E whaatino ai fuafuanga mo matanga luenga uma ma whaala potpotonga ale malo. E tāpena mamau a wā aso leanga. Ina ia lava le whaasoa ma ngafa tau li maina. E mata i tū pea po wānisi a wala fau. E whaatupu ai pea le tamau a inga maana tupe maua. E le ngata i le whaafiso tai wa ainga tau lai al whainga malo. Ai tuli matai fo i whailo ilo. Ma wa ainga tau lai a malo au whaatasi al Pasifika. Po o atu langa al tamau a inga. Malu i tau o atu nu o al Pasifika. E le ngata i lea i matai tū fo i le tū langa al tamau a inga o le lalolangi. Whapea ai malu i tau te tele o le lalolangi. E whaatili lau mea i ai le wa ainga mamau. Lau fionga i le fonga fetalai. I le tāpenanga al tala le tupe. O lo i ai lava whailo ilo e fua i ai le tūlanga al tamau a inga o Samoa. Po o le lei, po o alu i luma, po o a ngai fo i tua. O le tamau a inga, o lo o si tia pea le tātou tamau a inga. E tu sai ma wha maunga ma whailo ilo. I le tausanga wha tupe lua o lua wha lua o lua lima. Sa wha mawina le wha tesi ma lua pasene po le tolu tesi ma le ono piliona tāla. E o mai a te se ma lua o lua lima o si tia le tamau a inga le tasi tesi ma le balu pasene. Tau o soifuanga. O le wha ilo mo Samoa. Ina ia awane i sili atu. Ma le tolu pasene le tau o soifuanga. I le tausanga wha le tupe. Sa wha mawina i le tasi tesi ma le iwa pasene. E o mai a mati lua o lua ono. Ua pa u watu i le tasi tesi ma le lua pasene. O tupe wha leo. Lo wha mawina i le tasi tesi ma le ono sfulua piliona tāla. O tātou tūrisi po tangata tā wha mai whafo. I le tausanga wha le tupe lua o lua wha lua lima. Sa wha mawina le lua se lau ma le iwa afe. Pai taua wha i tūrisi asiasi mai Samoa. Ma tupe maua, sa maua mai ailo na wha ingai ono se lau lima sfulumalu. E o mai a mati lua o lua ono, wha mawina le au wha i tūrisi. I se lau lima suvalu afe. Ma tupe maua ilo na wha. E lima se lau sfulu ono miliona. Ai a tātou tupe wha momoli. Le tau tua vai a tātou tangata. O lo tau tua ai tau malele mai atu no i whafu. Sa wha mawina ai lea whainga o tupe wha momoli i le iwa se lau tesi ma le ono miliona tāla. O ai tālafu, o lo so longa le lei le tātou tongi ai tālafu. Wha maumaunga o mati lua o lua ono, wa iai nei tātou ai tālafu le malo i lona wha. E ono se lau iwa sfulu iwa. Tesi ma le 5 miliona tāla. E tusa lea ma le sfulu iwa. Tesi ma le 5% o tamau a inga o Samoa. O se tasi whailo ilo tāua. O le mativa ma le le tangolia. Ma le le tangolima. Po le tātou multi-dimensional poverty index. Ma le vai tausanga lua o tasi valu lua o lua tolu. E tusa ma le 5 tausanga.
Ua whaamauina i le whaititia le whaitaua whai tangata. O loo afia le mativa ma le tango lima. Ma le lua sfuluiva tesi ma le lua pasene. I le sfulu lima tesi ma le lua pasene. O nei whaailo ilo e whaavae ato atoa o na maua e tangata po ainga. O abanoa mo mana onga whaavae e peo mea ai o soifua maloloina. O whale saunga le mu ma malupuipuia. Whapea le suavai mama ma le ngafa tau lima ina. Ai al fesili la o fionga i le fong fetalai. Ai longa i eise mativa i Samoa. O loo whau masoloi le tamao a inga o le atunu. Ma nei whailo ilo, loo momoli mai ai se whaaloto tele ia i tātou uma. Ai mai se tātou le pale mene. O loo tūlanga le lei le tamao a inga o Samoa. Ai ui le tūlanga o loo iai nei. E le mawhai o na tātou walo tamala ai le tāpenanga o Samoa. Mo aso leanga. O le vainga mamau ilu i tau mawhawhita au li o le lalangi. O loo tutupu pea. Lau fionga i le fonga fetalai. Wa tātou moli mawina le tai whanae. O suinga te tele. Maua fia ai le tātou watuno. O wha mai pipisi. O loo fea ngai pea ma le lalangi. Ma ua o mai. O na ave malo losi Samoa. O le whangota whaasol tū la whanoina o le sami mangata i whale. O taua mawhi vai vai inga. O mala whale nā tura i matangi mafui malolonga. O suinga te tele ma le maa ale ale o le tau le lalolangi atoa. O lui taua upu whaia malo ma tupu ai le whai vai ai. Ma le mautonu o se atunu. O fuala au whaasaina ma le aisa ua se sau whaafi. O le sau aina o tina ma whanau. Ma le leilo loa o alo ma whanau iti. O le siitia o solingatu la fongo, solingatu la fono, onga. I le wha o matia o le soifua, e wha o ngā ai la au malolosi. O lui tau ma whaafi tau li onga fo e ona tūla i mai. Ua tā pena i fo i le malo. E tau wala atu i le tātou tala le tupe o lo whaatala noa ina nei. E au fia ai tupe alu le fuafua ina, po le unforeseen e tusa ma le 12% o le au whai o tupe whaalu. I le au whainga e tolu sifulu ma le 1 miliona. O vai ngā tupe mo whaalawe whaafose, o le alava o whaasoa i le tele o mata ngā luenga. O lo iai se vai ngā tupe, tusa ma le 2 miliona Amerika wha leo. Mai le whale tupe le lalangi. Pe a whaia tūla i mai ni mala whale nā tūra. Se 10 miliona Amerika. O loo wha leo pea. Mō vainga te tele pe a whaia tūla i mai. O tupe wha sao mai matanga luenga ta i tasi. Wha tasi ma tupe mai isi pa anga o ati na e al malo. Lau fionga i le fonga fetalai. O so o tanga ma o tātou pa anga o ati na e. E matuata awa tele. E le lava le tamau a inga o le tātou watunu. E whaatino ai ni ati na e te tele ale malo. E pei o au wala te tele. O whale a onga, o whale mai, o wafu, o talingalu. O le whausi a ina o malai wa lele. Ia e pei fo i ona iai le tātou wati na o le whata noa i alau. Ma fuafuanga e toi whaalelei le taulanga le salulunga. O le wha maunga fo i olo iai nei, e tusa ma le 2% o le au whai o ngā luenga whaatau wofo atina e te tele, o lo wha tupe ai pa anga atina. O lo wha atino ma maua ai tupe a tātou kon karate tangata Samoa. Lau fionga i le fonga petalai. E tā au ai pēa le tātou so o tanga vāvāla lata, ma tātou pa anga te tele e pei o le ADB, o le World Bank, UN, Australia, New Zealand, Saina Japan, maisi a tātou paanga. Laua fionga i le fonga fetalai. E tūlanga ese le paketi le nei. Pea ona whailo le taimi o whano, le lima i le au paketi. Talu ona o tūla i mai, o le minista o tupe. Ona i sea.
o pea ona saunua fo'i ia fionga I minista, le sa se elua o le minista o tupe maua, ia o la fonga, ia e mai se fo'i o tiuti. E mai tauina, ua mawhai lava ona maua le piliona, ia tātou lava tupe, o loo sa ili tutono Samoa nei, mai o tātou lava tangata. Ua tu SSA na fo'i, nisi o matanga luenga, ia o fia ile matanga luenga o la fonga, ma matanga luenga o tiuti. E peo na mai a saunoa ia ile fionga le minista. Ma le tau sanga fa tupe fo'i le nei, lua olua lima, oi le tau sanga fa tupe le nei, sa fa apea ona toe fa amalo sia, pe enforce I fo'i, ia le tutongi mai o dividends tu ua, matala fea ngai a whaala tonga umale malo e tu sai mata iala ma whainga whawai. Ua mai a whaamanino nisi o fionga I minista le isi vaenga tā ua o le whaamalo sia le compliance ma le tausi sia o ta iala o whainga whaavai ma tū la fono ai maise o le una ia o tūlanga I le au nanga whaatangata whainga luenga le malo. O le tūlanga e au fiai ma le sitia o tupe maua e au ina e matanga luenga taitasi. Mai a la tau au nanga whaapisi nisi o fuatu, mo le atunu e peo whanua lisi o laisene pisi nisi maisi. Lawa fionga I le fonga fetalai. O le tata wati na e le tu malo, o lea ua 2 miliona. Po le se lau ma le 2 miliona ilo na atoanga. E te le se tamao a inga o le a whaasoa I tu malo e 5 fultasi. E le ngata I tu malo taitasi. Ai pe tusa o le 2.3% e toe fo'i mai lava I le malo e ala I vaenga nei. O le GST lunga o loa ma au nanga. O le PAYE po la fonga whaaltu la fono tangata whainga luenga. O la fonga o tiute. O la fonga o pisinisi lai seneina. O le nupi whama le ACC. O le tele o pisinisi la iti. O le a whana nau mai. Mai tutono o le tato wati na ele nei. Ua sitia I fo le numera o tangata whainga luenga maututono. Ua ausia le tomai ma le angavaa. Ese o nuu malana whanga. Ua iai suinga le lei ma manuia le soifua malo loina. Tūlanga o awa onga ma le soifua manuia lau tele. O le vainga mamao ale whainga malo le nei. E peo na whaatuina ai le pūlenga mo le atina ai tū malo. E te tau na iai le taimi. E whaamuta ai le tuina ato le sosoani al malo. A se I tu ule ava noa I tū malo. Se I toe whaasoa mai I le malo. E ala, I ana ala ngā tupe maua, o lona winga. E tā ua le sila o I tū malo, I ati nai, e toe maua ai le tupe whasili. Ia po tātou profit generating projects. Lawa fionga I le fonga fetalai. Ona o mai lea I nisi o fesili sa tu ina mai, I nisi o suis fono. I ni afianga, le lei ma ni afianga, le lei o se tala o le tupe. Ia po le whaatupla ia lava leo tātou budget surplus. Sa whaia usa I lilinga sifuru balu tau sanga taluai. Ia o deficit al tātou budget. Ia e iaitu le lei o le deficit o le budget. A iai fo I o nai tu le lei. O nai tu le lei o le deficit o le budget. Ia mauti no ai. E tino o tātou lava ia tangata. E sa ili vai ngā tupe. Ia ai ele ngata fo ilea. O le ale au ngā o tātou paanga, o lo tātou mafuta. O nai mauti noa. E le mawhai o na ngawhatau 5 ina tātou whaasoa. Ati na e te tele. O lo tātou tau mawhai ai. A tonu le tape nanga o le whai ngā pālota taluai. Sa au whaalongo ai se ati na e tele sa pape na fo na whailo. E whai atu le au walalau papa. A ngā I mulwhanua. E tau I oisa vai. E le mawhai e le tātou tamau ainga. O na whātupe. Tātou te whaalango. Ia tātou pāanga mai whafu. E wheso soani. E o fo ele tonginga o tātou ai tālafu. O le wālu I lalo le tongi o ai tālafu. Wa ese tu ai ngā level lewa I ai tātou tongi ai tālafu. Ma ua le toe mawhai ai. O na toe anga ba tātou. I le se lau pasene o crowns. Ina ia mauti noa ai. E mawhai e una whātina o leo tātou toe fo.
50% grant. Ia, 50% e mawhai ona whaatupeina I no ngā tupe e mā tului. Ia, lau fionga I le whonga whetalai. O le mafua anga tonu lea, o fofua ina I le tala whaatau o le tupe, I le whaasilinga o tupe whaalu, na I lo tupe maua. Tusa ma le tolu tesi ma le tasi pasene o le tamao a inga. O se tūlanga e ngafa tau li maina, pe a whaatusa I le tapula o le tolu pasene o le tamao a inga. Lawa fionga I le whonga whetalai, ia sa fasilingia fo le tūlanga, le whaatupe ina o le whaasilinga o tupe alu na I lo tupe maua po le deficit. E pei ana whailo atu le tātou fiscal strategy ma le tala o tupe, folosi e pei tau sangata I tasi. O le whaatupe ina o budget deficit, e au fia I kako general budget support. O lotu sa o mai e tātou paanga mo le atinai. O tātou cash reserves ale mālo, I lalo le mtanga anuenga o tupe. O nono ngā tupe mā ia inga, o vaenga ia e tāua tele mo le tāpenanga. Lau fionga I le whonga whetalai. Sa whesilingia e nisi o sui, le ngafa tau li maina, e mata ngā luenga o na whaatino ngā luenga. O loo au ili atu ia lātou fua whatatau po whailo ilo, ia po tātou key performance indicators. Pe a whātusa le tu iti tio tu pe whatatau mo ngā luenga whaatino. E fia whaamanino mo le sila fia le mauta. E lea tatau o na iai se a fianga o fua whailo ilo. Ona o le whaititi ai o tu pe whatatau po le avanoa o tangata whai ngā luenga. O lo tu maulaba le una ia le mālo mata ngā luenga ma whaalapo tu patonga uma. Ina ia whaawau le lei ma le sitia o au nanga. Whaamalu sia vai ngai abe iai le whaamua. Ma whao ngā tatau o puna oa. Ina ia mawhai ona au sia tau nu unga tuli loa au wase manuia mo tangata anu o Samoa. Lawa fionga I le whonga whetalai. E iai ni sau noanga nā whea, pe fesilingi ai fo I le inflation, ia atonu wa tele ia tātou sau noanga foi, ia ale tele a tātou minister sa whailo ai tātou vāinga o le inflation. Lawa fionga I le whonga whetalai, ia na fesilingi se tasi o sui, se fuafuanga le paltupe tu tono Samoa. E matai tu inai, whaale tu la fono, tu lui ono no ngā tupe, a pisinisi la iti tau tupe. Ia, o le taimi le nei, mo le sila fia lawa fionga le whonga whetalai, ia mai se fo I au sfono o palemene. O lo whaanga solo le ilo ina o tu la fono. Mo le auwina mai lalo le whaava au ngā luenga whaatontono o whaatupe tu tono Samoa. Ia pisinisi la iti tau tupe nei. Ua mai atu sia tu la fono tau whaau fia tolu. Mo le whale tupe tu tono Samoa. E whaatontono mai le whaafoina o no ngā tupe. A pisinisi whaino no ngā tupe. O whaalapo tuputonga whaino no ngā tupe. Mo tangata ta ito atasi. Whaapea mai uni no ngā tupe. E pea na whautua ina e sui mamalu. Se tasi leo sini au tu. O le tu ina mai o nei pisinisi la aiti tau tupe. I lalo le vava ainga le whale tupe tu tono Samoa. Ina ia mata I tuina. Ma pū lea lelei. O le tūlanga mawalunga o loo iai tului o nei no ngā tupe I tu tono le atunu. Ua mai a fo I na whaia whaatalitanoanga po a tātou consultation, ma I lato umai a fia I tū la fono tau whaauwhi nei e tolu. Ai mai se tangata e whaia lato pisinisi whaino no ngā tupe, ma whaala po patonga whaino no ngā tupe mo tangata taito atasi. Ma o loo iai le fuafuanga lau fionga I le whonga whetalai. E tu ina mai nei tu la fono tau whaauwhi le mauta. Ai le I maea te sema lua olua ono po se taimi I luma mai. Lau fionga I le whonga whetalai. Whawhetai mo finangalo whaalia a sui. E whaatatau le anawa tau al tātou malo. Mo le whaalau te le ina o au nanga po le tau tua al tātou company va lele Samoa Airways. E ala lea I va lele te tele mo malanga whaabao malo. Ma fuafuanga le tātou malo, mo le au mai o ni tātou waalele te tele, po le kaku jet operation relaunch. O se miti, mani nau ta inga sa whau wau whau pō. Ma e tali tonu ma le whaatua tua I le atua, o le atau nuu ai ma le manuia tātou fuafuanga, mo ni waalele te tele e whai maawe fua le tātou watunu, po le tātou national carrier, le Samoa Airways. O le taimi nei,
Wa matata pena la fua po le business plan. Ina ia mauti noa lona ngafa tauli maina. E pe ia ona sau noa le fionga le pale mia le taimi o sola. O lo fa solo fo ita penanga mo le fa lau loa ina ia tunu ifafo. Amerika Samoa o New Zealand, Australia ma Amerika. Mo tātou tangata no Samoa o lo au maui ia tunu. O lo fia faisa la tau sau e teu fa fainga luenga mai aini a la tau tupi. Ile ati na ina o tātou va alele tele o lo fofua ina. O lo ngā lua le komiti ma le ofisa o lo ia i Australia ma New Zealand. E tā pena va enga talafia ngai. Ia mauti noa o lo muli muli ta ia tu la fono anei atunu. Pe a fatino fa lawi loa. Wa amatalia foli sai linga company konsale yeito mai fa pitoa i va alele savili. Mole ilo ina oni au wala talafia ngai. Mole fatino ina ole anavata wal tatou malo. Mole au nanga i va alele tele. Mole taimile nei o lo te tala pia le abanoa. Mo ila tau fina ngano e tu ina mai ala tau se leni mole nei fa moe moe. Ma o lo tau wala mai il tatou utos. A tālia le wha mai e ina o tāpenanga. O loo wha anga lue le utos nei vai ngā tupe. Ia mauti noa le mau ato se tupe wha opopo. I le taimi nei se ia mai a fuafuanga uma mo le wha amatu ina i tu au sea a le company va lele. O le taimi nei o silia ma le afa miliona o wha mauina. Mai anga va i la tau ine wha opoponga i la tau teo ngā tupe mai le utos. Pe a mai a le nei tau sanga wha le tupe. A tālia le amata loa i ai o le nei wha moe moe. Lau fionga i le fonga fetalai. O te vai lupe ina lava ma le anganga wha alo a o se malure sa o lau fionga te mai tai minsta. Ia o manatu foi o tauna whaisina tātou malolonga o fōu mai le malurua le afia fitulau. O nau manatu lea. La whatatia e se ngaruenga le fono au whaitu la fono mo sina tātou malolonga lai titi. O le a whauau sa unoanga le a fionga te mai tai minsta o tupe pe a tātou fo i mai le malolonga. O te whasisilatu a toi a matalia nei tau na manga whono o whai tu la whono. Whamarolo on side pa iol pān mene. E whatati esi tau na manga whono o whai tu la whono mo na malolonga. O loo sao noa tari whai tau le fionga le minsta o tupe. O te tāparo fionga le minsta mo le whaua wino lau saunanga. Whaftai lau fionga i le fonga fitalai. Manatu fo i ua. Mawas whaasiringa malosi ale. Sui whai pula le pāle mene. Ia ai mai se fōi ale tātou sa whainga. Whaua watu se tali ale minister o tupe. Lau fionga i le fonga fitalai. E leo pō mala e tupe ngau e tusa ma le iwa 12 miliona tā la. Ma e tā la fwe sili atu ma le 12 miliona tā la. Talu on toi whaatino ina bisinisi o waalele tele ma tau sanga lua o ta sfitu. Se ia wha amuta loa ia iuni lua o lua. Ma o anga fo ia o mea nei o ati na et tele ai tu o noa. Ai o le anganga wha anga e tia ma le whaafta iai le alofa o le atua. I te tono le whaatau sanga talu o na pale mai le whainga malo. Ua maea o na tutongi le sili atu ma le fitus fuluiva miliona tā lao nei ai tā lafu. O se tema lua o lua lima, sa tutongi mai ai el Samoa Airways le dividend, e tasi le miliona tā lao il tātou malo. Ma o se taimi mua lea, talu mai le tele o tau sanga o mawai. Pato a mawhai le tātou kampani va lele o na tutongi mai se dividend le malo. O lotu mau pea le lei o le whatinonga Samoa Airways ana pisinisi au tū. E au fiai fe malanga inga i le vāo Samoa matutuila. Au nanga i malai wa lele, mauta fe avea i whaleolo. I le amatanga i ulailu o olua ono, o fofua tau nuu mai ai le wa lele, Twin Otter.
Ua whaafou I kānata I le tau 13 miliona tāna. Ma o se tasi lea o Vaalele e lua ua whaalelei atoatoa e au noa mani ai tālafu. Ina ia si iti ai le saonga le mu ma le lelei o le au nanga. Lau fionga I le fonga petalai. Ua whaalo e sa moe e wei se vai ngā tupe tusa ma le 10 miliona. Mai ana lava tupe maua. E whaalelei ai masini ma seta. Ua mai a foi ona su e tusi o li poti o tupe mo tau sanga whaal tupe lua olua tolu I le lua olua lima. Ma o le atu ina mai le pale mene. Ma wha maoni ai le si itia o le manuia o le company. Ma le tūlanga ngau I le toe tongina o ai tālafu. E ui le mawalunga le tau o le sua au utalu mai a mati lua olua onu. E le si itia lava tongi o pāsese. Pe wha iti itia whai ngā malanga. Ma o le teimile nei. O loo wha au pea, ana au nanga masani le vāo sa moana lua. Lau fionga I le fonga whetalai, e peo na la ngā e nisi o sui mamalu. O loo ilo pea le tātou company se fuafuanga, mo le toe amatalia o malanga whaatulanga ina mo savai. O loo to ala ititi le ilonga le taiminei, o na le si itia mawalunga whaafuase I le tau o suao. Ma le tuai o na taunu mai o le tātou Vaalele o loo whaalelei ma whaafoi kānata. O le whaamoe ia mawhai o na whaataunu ina le nei au nanga I se taiminata mai. Ai mo le silafia le maota, ma sa moa o loo whaafonga mai, o loo mawhai lava I le taiminei o na tongi pau le Vaalele. Moni malanga mana o mia whaafuase I le vā o le malai Vaalele I maota, ma whangalii po whaleolo. Lau fionga I le fonga whetalai whaapesui mamalo le palemene. E peo na o tā ua mua. O le seotanga ma tātou pāanga o atina e tā ua tele. Sa whea le saunoanga se tasi o sui mamalo. Ma tā ua ai se tasi o pāanga au tua le malo. Ia, malia whenola ua fionga le sui pārmia le minsta o tupe o lo tula I mai li whau la vea, whalea te tori tuatu le wano. Tātai, lau fionga. Haftai foi le fiongali mai tai minsta ia mo le ona lesa ta uela la ungale ta to valele ia mai se tai min nei le ua ta to o longo mai ta to le vetene le to sa ya ulai ona o le tau suau le o le mai le quantas le ran mi fisilia le fionga ta mai tai minsta ole ale arrangement le fai mar quantas ole freedom le fa nga ona a fai ole e fuanga e to e fa wau ta to vale e ono fai nga tal terminei wale o fa tanga ta to mani usila le so mani usila mai passa se sa nei e what e ole si vai ia e mo i lava ile ta la fule I was full mon 2 million e man to foi Lena mai le Vaalele uta no mai o mai Australia. Ia te fa fo. Ia te mi tonu ale ale na mo tua tele lo tanga tan malanga mai. Mo mia tato. Ma nu e ele o mian fe ro Vaalele le a tongi mula ta la fu mo ma disi Vaalele se lu pe a. Ia ai o fisili la na la ufion. E o le ale arrangement lo fai mal Vaalele le le contas. Le ngata le. Ala time frame lea e fuafua tatou malo mo sa Vaalele o lea te matau I lau interview mulmuli au faapea mai tonu 5 tausaga pea ia pe fitenaʻi ma le finagalo o le malo ia nai fesili na I le Vaalele lau fioga la le saulagaina Ia, malo whaftai masalo, ia, se tuatu lava no le taitai malo, le tulai mai, tai malo. Tari atu le sire sui mamalu ono le Air Service Agreement lea wa anga I mei malanga le Qantas. O le whengainga le ua whai, o te talai lava noa le mai le Vaalele mai Brisbane, ma Sydney, vai sa uma. Ma lava noa, e te tala fo I mo le tātou Vaalele, whaonga le tātou Vaalele. Ele ai se tapuia o se tūlanga e se no tia. Longo ina o le pula le Vaalele malato uma o whaia le tātou aviation.
Le matanga le whātaitainga mō tātou mai Australia, malanga tu sao, leo so mai Brisbane, Auckland, Apia, return. Pena voila le Sydney, Apia, Sydney, Auckland, Apia. Mai re whapoleina sui mamalu. O le ala fua vo le alu ai tātou. Pea whape whatau nu mai wa le leo sao no, e le whionga i le minister. Ia, malia ia sui ala le tuata ua le tātou ba, le ntoe whafoi. Leo sao noa le taitai o le tua ngai, po le taitai o le nai tu, tātou tā i lumba. Au tau sila na nei whai unga na whai. O man to tongi le fitus furu, la lata le valus furu miliona. Ai toi wha aru le se furu mon tupu miliona, e whai mai ei e tuino aras. Ono no wingo, e le i titi la le, ngā luenga le na whai, ia, o leo tātou tera noa le reality. Uman to tongi ai tālafu, toi wha fau valele, a le la ta pena tātou valele fau. A tātou mali ia, a tonu o ni nā matenga mana foi teimi, o leo tātou o mali teimi nei, leo a whai first dividends. Ulu ai dividends mai le fia o tausanga, o le whatua mo mori le miliona tā la mo tātou tupe wha sao. Ia peo siau toi fsosoni atu na le fsile sui mat. Ia, o leo atali le taitai malo le silia whalatatoru, AGC vaenga se mai valele whalatatoru. E tā ua tele le me tā upu lea le valele le sau le pantas, pea no whai atu. E au ngā mo tatu tangata. Ai, o le pawal mea le fiwa mlama no fionga. Po le kongu le arrangement le sa noi wa whai o se code sharing. E te tau nei si tato valele. Ai a whai o leo whaatanga e Australia. E lele ma le taimi nei ai le sa ko valele. O le mela na leo te fia mana mlama ai, wa lele ngata ng whaatanga koe tato, to e whaatanga mai New Zealand. Ia, pe le vala leo te fia mana mlama ai, ai e au ngā le sau va mo tangata malanga ai mo le ngai lai luma al pe mena le te fsili ai mo fala la Ia, tu le mai le fionga le li parmia. Pa wale tu langa no fsili ai le pulo le mlai vale. Pe ia se afianga le mele te atu ngalu ai, fe mai le se afianga. Te tala le vano le mai ba Australia le Qantas, a fai fo tato vale, le te tala foi le vano. Ia me le utena whainga me o whainga tau vanga. Le manu lau tia tato, fai lo tato vale. Tato ilo umalawa. E o mai tangata e where lei tato vale. Ona leo mauti noa. E leo fai share tato tangata. E lei se fi alu se vale le iso na share. Malfa moi moi na male. Taunu unga le na alfa moi moi. Ina ia maua avanoa, me o le utena le tele o avanoa. E von tato tamu fai le direct flight to Wellington, Christchurch, ma me umana. Ale pamtalanga nantu i mai I latou lo tau belta to mtanga luenga le vish. Ia, malama le vaenga o le utari manino le taitai o malo. Si vai se malatu. Ia, o le utulai mai le taitai le tuanga. Ia, tulai mai la se meo o se me tau valele o whengalo ia. O me tau valele. Mene o ai a te tau rights. Ele le tuelta tu va Australia le mai foi va Australia ia tato. Ono inga le tu mau ia le fenga le fa pena foi la ma America. Tu mau per fenga le tato le atu tato va. Le mai foi va America va ia mai tuira. Ai Wale las tato valele. Lela wa vel tato right te fa wawe. Fa ngai fiti. En ia lele mai fo tato tangata. Ale tautua meleo valele. O fa faingo fie le on o mai ai tangata turisi la nganga le tato na il tato turisi. O le mai la turisi ma o tato la tangata. E te le tātou business e maua. Tangata hotels, o ina la le manui o tātou e maua mai ai. E a whapea fo I ma le whaingo fia o tātou tangata. O na malanga I whafo, ma le malanga mai. O le tūna tā ua lau whionga le whongtalai. Ia whaingo fia
on malanga e tai mi nga wai o le tano fo le ngau on ta optono na le pulenga fai ale leia la le feeling o pulenga ele se mete o le ngau o tulanga na la ia fo i fiti la to o la to watangata o le ala le mele ale le ia fiti ai la tato luas fulu va o fiti la wa ia taro mai ona tupu favelave o ta fio tato va o lolo wing o tato le so sani fa tupua ia va o fiti o le tulanga foi la i le ngau tato ai a fa tulanga loa il manuia o tato tangata male manguia o ka ko pisnisi fa pena le tele le vainga e mene o valele a fai la tolu le fainga malo e le anga le me o le afo yo le o le mo yo le va la no te ai e tom fai mo se va o no le i lo le taua lo vengo von ftelai o le pisa fu e talaf e to ya vale le ya la to e talaf ai mesal te milea wa to te talai ya vale se malanga ina o le covid a o le we ai le tatu fenga na to sulafe ia le afo le lisi mel masina la mele we ia sonne e kai milion al masin ele tongo tatele ai man ia mele la tatu iai pena le va vete punia tatu va al va ia o mai ele se va fo ikako ben sa no iai tata el malo pero no titilot to sana meto fa ata le upuna fa la la mau kupiai Eles company vale le lau tatu whakai no tatu wha. Pero le lotu atu lea. Le awa maua tonu fo le finangalo lau fionga le te tai le tuangai. Ia i furi mana tatu wha se ia mo ia vai ngol valiri. Ioi. Ia o leu tau whafonga. Ia leua maua tupe mama. Leua mautana maua tupe mama. Are sa mo e weis. Le vau tatu se atu luma. Ai tatu la lafo ia i le malo lo tu la mai la to fu fanta waf a ka ko ko me kala ngor va le won ka usanga o ko fa foi ia i longa tatu ta i lunga pe la unga aki e pikopo mele tu la mai lo fionga le min stafa o lo sa no o fionga pe mo stafa no ia e se mai va le pe wa lo fa ia tu fa unga no fo tatu madili o le wala fu le malo e te fo tato no to fa fonga ye ole se anga luma le ai fa pete fina ngalo fori ala tua tu pele va no si pupu al fesili la fianga aman mo la fianga to mai tai min sta so I pale mia foi la le timeline le to te vai vinga la tala mata la se ata fa te tai se tai mila te mai te sanga nei te sanga lea e ono mo se tato va lele ale o mai tau atu le mo le fase lau fitu lima afe mai ai la tau a matana invest iai ia te ai tu iai pe fe na tau la o tau talanga na e mo le ai e o foi le fa to pe la wina ai mana ia na o fa longo atu I feel very encouraged by lo sau noanga fa pe o iai uma ia fai uma le su enga we for company wa hire mai e fai le su enga po ame mana mia ia pawa na se fasili e tau te vai ai lua tolu tau sanga wa masina wa upua e lava e fa lele e foi mai tau pa pe fai ungol tau sanga nei fai ungol tau sanga le ia se sau no mai ma fa lo lava ia fa wo sau no ia se to tu atu ai te tai malo e te musu atu e fo I tu al tal anga le ana sa no te te le tu ngai tato fa tu na ia na te o sola ai sa ngai mai ai o le tai le tato fu anga le o fai ai le to si sila mai o le tali mai po a fe ono sa ia o le upule na ta I folfolanga umani na fai tau sanga nei le tau fai ale la to te vai o le to pen business plan wa uma mea le ta pen le taimi nei ia alfa manatu atu na isu iro sa no ele se meta pen no fio le ta pen uma ale
Fua vai ale utatu, ale utatu vai. Manto tongi tatu ai talafu. Ma wala divin salvalele. O mena tau te fia vai mo tatu company valele. Le upu foi le pa tu sere. Company fiti sole. Fast food kausanga kursu kausanga develop le e fiti. Ia le lau tatu vai le tasi se valele le fua valele le mea. E lava mele on sa che tau tu ta penatu tatu Samoa Airways. Ia, tu atu le avanoa rau fionga te mai tai minsta fa wau sauna. Whaftai lau fionga le fonga whitalai, manatu fōi o nā ua malama ia vaenga umai peo na fsilingia anga I tātou waalele ia o le to aiwa masina talo tūla I mei tātou whainga malo, e fōi wai ia tātou fuafuanga mo le anga I luma. Peo na o tā ua mua, o le se o tanga ma tātou pa anga o atina tā ua tele. Mai o le sa fea le se tasi o saunoanga sui mamana. Ma tā ua I se tasi o pa anga o tua le malo. Ma whapea mai o se whamatalanga mai le ADP, e whatau le atina le vaalele o lo fofua nei. O lo I tutono le Hansard, whapea, o whai mai le ADP, it's a financial risk. Ia, e popo e ala o tā ofi lau fionga le fonga whitalai. Ina nei sa ia fua le maa ave le fua. Ai le se whamauninga, o nei whamatalanga. O lo o talitonuina pea ma mawhanawhana e whainga pa anga le tātou malo. Ia ma le tātou pa anga le nei o le ADP. Lau fionga I le fonga whitalai. O lo whamauina le tele o saunoanga anisi o sui mamalu. Na o le atina e o le waa. Lau pasese o le Aurora. Wa whamauina foi u penga te whailangi le malo. Le talia le ofisa sili o pūlenga o wafu mtaulanga. O le whaalinga le nā o le tā ua o le nei atina. Mai le fuafuaina o whai unga na whaia ai maise o le sona tā ua e toi pou ma wha malo si ai pēr whainga whaavai ai maise le vainga ma mau le malo. Mo isi fo ia nā tina e fuafuaina. E wha mawhai se tali atu I lo tūlanga wha minister mta ngaluenga wha la tonga. Ma o le minister fo ia umia sea I wha la tonga ni le sona. E mata I tūpea le malo I le fuafuaina o nā tina Ina ia solo le lei ma le taiala mo lumana I manuia o Samoa. Ai le ngata I lea, o le anaba tau na mafua ai o na whaavai, whaala tutonga e nei al malo. Lau fionga I le fonga whitalai, o se vaenga tā ua I fia whaamanatu. E lua lava au wala o lo tu ina tu ai au nanga le malo I si o tātou watunu. E ala lea I ana mtanga alwenga mwhaala tonga. O matanga luenga I whainga whaavai li o aitu la fono, policy making and regulatory role. A o whaala putonga I au nanga tu inatu, po tato service delivery. Ai o lo iai fo I au wivi ale malo, o lo whaanga I o iai anati nai, ia po tato CDC process. E au fia ai le matai tu ina o nei ati nai. E le ngata I le fola o vaenga ma oti po tato sector projects monitoring. Ai o le matai tu ina. Ia, malia whenua lau fionga na minstau tupe o lo tūlai mai le tai o le tuangai. Leo o matau le sanoanga al minister. E whatau le vaalea na whatau mai. O mai e se tusi whalau loa pe whasea ai. Whaurulunga o ntanga luenga. Ia te waia. Walava il fasil silanga al palmia. Asa ulor fasil silanga al palmia. Woma. Le tulanga e le toe o mai o sfamtalanga. Pe fatau te e fasil silanga al palmia. Ia mena e le tal fengai. Ia pola. Mele le tauna toe ia e le saunanga al minister. Ia, whamala uru atu sui. Leanga o tiu te tau ave lava leo le minister tupe la tou. Iena ne e whaitau foi mi se tūlanga o lai. Atali al palemia ia e peano fet o le collective responsibility le whakapeneta. Pe tali le minister tupe pe tali le palemia ia o leo o whasisilatu. Ai leisi anga whapena e whaitau te leisi minister i le whasisilanga wa mai o na whai le palemia. Tula mero whionga le minister sao noa?
Whaftai lau whionga le whonga whetalai. Ia, unga o lo tau abeina i le tūlanga wha minista o tatou MPE. Ai pe o vaenga i o lo tau mwhai wha manino atu. O ani le sona tāua, tūlai mai. O ina e pōpō wai wha i unga le tatou whai ngā malo. I nisi fo i tatou wati nai. So, o vaenga la o lo wha so atu ai. Ia e tāua. Mai o le whai unga le malo mo le baa. O le isi lea le sona tāua e wha popo. I mautau abe mo isi ati na e lumana. Mua, e tāua le tatai o ati na e mafuafuanga wha alaputonga. I lunga le anaba tau na wha vai ai. Ai le ngata i lea o lo o iai le fuafuanga. Ma le ta iala mo lumana i manuia o Samoa e te tau o na lalanga wha tas. Lona lua o se vaenga tāua lea e abe iai le wha mamafa o le wha atou wha la inga le ta i fono. Ma komiti wha atono wha alaputonga ta i tasi al malo. Ai mai se ai o le fiso ta inga va la lata ma minista ina ia soa le pule. Ma manino ai au o whala i ati na. Ia mauti noa o ati na e una ia ma si itia ai au nanga le wha alaputonga. E o ngā tusa mana tū la fono ma whaing wha vai. A whai o se ati na e avea ma se teu ngā tupe po se investment. Ia wha mauti noa le komiti wha atonu. O loo fiso o ta i le lei ma le mafua anga na wha vai ai se wha alaputonga. O le whātai ta inga la tamai, o le tatou pūlenga wafu mataulanga, o so o se ati na e whama ite ma fuafuaina le komiti whaatonu ma palaputonga, ia mauti noa e au si aina na sini au tūwhaltu la fono. O le pūle aina lea wafu. Ma le mulimuli, a whaiwa ieni tupe whaasiri e whaalaputonga ma le whaatino ina o lātou au nanga. O loo manino lava tātou whainga whaabai al tātou MPE. Mo le tufa ina, ia o tatou tupe whaasili, po dividends. Ia, manato le saia le nao whainga mea. Ai maisa nau ta inga o tatou malo. Ina ia mawhaia i lava e ona i tūtino. Ona toe ngalue ina, ni tupe whaasili. E fisosoani ai isi ati nae. O le malo. O isi fo ile sona. Ai maisa isi ati nae tele. E peo malai ba alele whaitu langi po tatou Regional Airport mais. E au ngā tele mo tatou malo. Ai mai se te fono. O komiti wha atonu, ma pūlenga wha alaputonga umale malo, e whetu na i ai a lātou wha atou wha la inga. Ai le ngata i lea, o le toi wha malo sia, o le usta ia o ai a inga. Au waolo o iai lava li poti am tanga alwenga tupe mal tatou MPE. E ilo ai ati nae, e le ngata ilo na so o tanga wha vai, male wha le tūla fono. Ai o le taunu unga fo i o nei ati nae, i ona tūlanga o au tele. E le ngata ina ia whaamanu i nai le tātou watu nui au nanga le lei masiri atu. Ai o le ai tupe maua i whaalaputonga. Ai maise, o le tufa inga o tupe whaasili e tuetu ina mai le tātou malo. Staff sitting yes tasio sui mamalu le whaso soa ina o tupe mo le community service obligation. Ia po le tātou 5 miliona lea po CSO. Whaalaputonga o malo si anga wha el tise le APC. Ia, mali e whenua le minista, i olo tūlai mai le whauila avea whale atu. Ona leua, me e se le fionga le minista ma le MP i le sa tā ua. Afa tailo, ae li a mai le vaa. Si le fia le ele, pule le MP i mai la tō na mātou tala noa public accounts. Hau fi sawa ye. O fea e a mai ele whenga wha vai lea o tō ko ngofai mai le vaa. Long le kupe, long mai oil samo se pina kupe i mai le va, mai spa. Long mai si e so il malo, si e so il malo. Fenga mai le fenga vai fu. Kai minga i mai va. Na mo le nga fa kanga oi. Fa kanga tom tanga lu nga le fenga. Lua. La sa fa ko nga pa u cherry fole i pc le wo la lo cost. Le wo man kupe. Le la wo ku la me ke le fa le ko mo le wingi. Lau fionga. Ngai vanga sa avi e ka sanga lela o mangi ka ku pedi ka sangi. Ka ke le ala fa inga ku pe mo. Ke le ala fa inga ku pe mo wan MP. Wa pa o mo la. Ka nu fa vai mai. Ale sa o le lau fionga. El mafu anga fa vai. Inga ile le va inga o eso isan malo. Le ho ka o le regional airport. Ia nga
Ia kia ua ia kongo kilo. Fa nga mala vale kele ngia ka hafi wale nga ka inga ngawe kele kupe alu ale ale airport. Kupe alu ale kiuke, kupe alu vale e kele mo office fa ni. Ia nga fa kuanga e kua kula fiong. Au o leva nga va fa kuanga i de mengo mengi. Ali amai ma fa la. Tu da mero fiong ni minsta fa wol sa no. Aftai lau fionga ile fonga fitalai. Ia, o lo alu lava la u fola sanga nga ile sona. O lo o maua mai fa fitau li malu itau nei. Ona o le fo tau. O le mai ona tula ia tule le fionga ile palimia. Ia tato fa la tonga nge le spa. Ia pe ona e fa ilo ina mai. Tulanga nga ile CSO e pe ona silingia nisio sui. E ele tanto nunga le malo, o le 5 miliona tala, o whaanganga le tala tupi. O lava matuto e lea, e whaatupe e ngā luenga au nanga le APC, lalo ta iala, ma le malienga le CSO, e au na whaatino mo le tau sang whaatupe, lua olua fitu. E pe ona sila fia, o le nei tupe whaanganga, o si tia ma walunga pe a whaatustusa i tau sanga mawai. Ma e au ona sila fia, o le wha moe moenga o vai ngā tupe so soani el malo e tau wala atu i tatou CSO. O se tau vi o au nanga mo mia tele, o lo ofo i atu mo le manuia o tangata lau tele. Ai mai se lava nuu mafio anga, i tua o lo o whainga tā o na ho i aile au nanga. O lo ngā lue whaatasi nei le mta ngā luenga tupe, ma le mta ngā luenga whaalapitonga le malo po le MPE. E toi ilo, ma wha malo sia le ta iala o le CSO. Ia po tatou CSO policy framework. Ma le a whaia fo ini whaatanoanga ma le EPC. Ina ia manino vaenga, mangaluenga, e anga va ai le nei so soani. Lau fionga i le fonga fetalai. Sa iaini manatu whaalia po whautuanga ni sio sui mamalu. E fetu na ipe ave ese ila fonga i lunga le tau swap. Ma e wha autu uma le tu inatu leo se so soani le mamalu le atunu. Ona le siti a pea le tau le sua au wa iai nei. Ai tal tonu tau. E a on tātou tanga i mua le wha o ngā ina te tau le sua. E tau wala atu i awala ese. E wha i titi ai le se ona wha o ngā o ta amali. Mo le silafia, ua iai le Energy Crisis Response Plan al malo. E wha tapula ai le numero ta avale le malo. E wha o ngā mamata i tū fo i le wha o ngā ina. I le wha i unga le vai aso. Wha pea taimi tū ato i tū la wha i ngā lbenga. Le fo iwa iai le so soani e wha nganga ai le vai ngā tupe. O le se lau miliona ta lai le tala wha tau o tu le tupe. E lango ai le saunga le mua malo si anga. Ma le pui ngā le mamalo le atino. Ia afianga, ma le si itia o le tau o sua au le lalangi. E tau ala atu i le whatu mawina pea o le tau e le tise ma le sua vai. E pei o na iai nei. Ma o se fesoso ani tele lea i le tau o le soifuanga. O la fonga i tau suau, o whawa ina i lalo tu la fono whaafuenga o malo si anga lua o. Ia po tato Energy Management Act. O le Petroleum Levy, o lo iai nei le sfulu sene le lita. Ma lo wha moe le malo, e au ina mai ai le sfulu 2 miliona tala. I le tau sanga wha le tupe lua fitu, lua fitu. E feso soani ai i le whaatupenga o tala whaatau au tu le tupe. E pei ona sila fia, o le si itia le tau suau. E mafuli lava na mafua anga i pesuia inga o tau i maketi whaavao malo. Whaapea wha le tonu i au nanga. Mole au ina mai o oloa. Ma oloa a fia o mai le lalolangi a toa. Lau fionga i le fonga fetalai. Ia e leto e whaailoa le whaangasolonga. O tala le tupe se fulua maasina o tāpenanga. Sa fea fo ini saunoanga se tasi sui mamalu. Le lui tau le tuai o public accounts. Sa o le saunoanga. Mai le fofo i le tūlanga. O lo whaafonga manino ofisile o mtanga luenga mwhalaputonga umale malo. E ui o lo iai whaailoilo e pei o le maasina te tau na whaamae ama tu ina tuai le kapeneta. Ma mulia i le pale mene mo lana i loilonga. Ma o le lu i le nā e tau wala atu i le nei tala whaatau o le tupe o tala noaina. Ai ale ta iala malumana i manuia o Samoa i le whaatu tua ina o pūlenga le lei. Ma le wha ma maluina o tū la fono. E pei o na mai e o na wha savalia i a Samoa atua. O se amatanga fou ina ia wha malo sia pea whainga wha vai. Ma tū la fono.
tātou te muli muli tai umai ai. Lau fionga i le fonga fetalai, ma le mamalo sui usfono. Tele sui usfono na whapena na whailo, le latou whaaftai mai le mtanga alwenga. E tu sai le ausia o tātou piliona. Lau fionga i le fonga fetalai, e au mane piliona. Ai o lo iai pia le feitanga. Ma le femate ai, i le maota le nei. E le se fo i le mau, e a fua mai maunga manuia o so se nu. E a fua atu i le maota le nei, le tasi o Samoa, mo se amatanga fo. Lawa fionga i le fonga fetalai, ma le mamalo sui usfono. E langona le anganga whaaftai, i sui uma, sa papena, o na iailo latou sauta aua. I le tala whaatau au tua le tupe, o na aisea, e tele pea mana onga, ai tu malo e 5 futasi e le tu tatou atunu. Ia ai o loo mauti noa pea, ia o le whatoa a mata le tatou whainga malo. Manatu foi, e tele ni vaenga ua maita winatu, e iai le ava noa ta ua. E whaatupula ia ai, ia tupe maua, i le tele o nisi o matanga alwenga, e peo na folasia e minister. Lawa fionga i le fonga fetalai, ia manatu, o le mai ai lea o le tali atu, i nisi o pesiri sa tu ina mai, e tu sa ai o le tatou tala le tupe. Ai o tele inofo i lalo, e whale o ina le anganga whaftai, ia o matanga alwenga. Lawa fionga le ofisili, sa le titi, o le tatou matanga alwenga o tupe. Lawa fionga to ala, ai mai se fo i o le tatou matanga alwenga, o le MPE. Ai mai se fo i o le tatou whale tupe, tututono Samoa. O tatou whale tupe, ati na e Samoa, ia ai mai se foi o le nupi fa, o le Slack, o le Sifa, o le UTOS, ia ma le tatou Samoa Airways, Samoa Housing Corporation, ia mai se foi. Ia o le tatou minister lango le mtanga alwenga o tupe. Manatu lava e le whaingo fie la o tonga alwenga. E momoli foi le anganga whaftai matanga alwenga uma ma whala tonga le malo. Ona o le tauwaba mea ina, ma le tuu whata singa, o le tatou tala le tupe, manatu e le whaingo fie. Le alava, ua sa ausi, ma whapena o na fufonga foi ia sui le mauta, e tusa ai o le tapenanga, ua maea ma whapaa. Tapena whafine tō anga, ia i le tatou matanga alwenga, e peo na moli mawina i le so. Lawa fionga i le fonga petalai, au tele ino foi lalo. Ia, se yo fo ia ilo tu malo. E momoli ale anganga al whaftai, si o mātou tu malo. Tele o taimi ele maus taimi o te. Aluai wheiloa i male tu malo. Ai e loto tele la o tau whaipule, ia ona o la o tau tapua inga leo leoa. Whawhea ngai ngai so se whata whai taulanga i tutono palauritas. Whaftai la o tau tapua inga ma la o tau tatalo leo leoa. Pulenga ali imfai pule mai tanga, e o i fwai lalo. Whaaftai la o tau tapua inga ma la o tau whano no manu. Ma whaalo tele mai i la o tau whai pule, e manu i ai whaiva. Lawa fionga i le pale mia, tai o tātou malo. Whaaftai lau whaia ea i le whatau wa. Ma whai ai o na e au mai al whatua tuanga. O te tau ave ina ai, tiute mamta whai oi, o le minister o tupe. Whapena foi, lau whaia ea, o tōwhia ai lau whatau wa, e a vea masui pāle mia. Manatu e le whaingo fia le fō launga talu o na o savali mai, i tiute mamtawhai oi whapolkiki. Ai o te loto telepea, o loo iai lo tātou atua, e tātou te wha moe moe iai, e whapena o na taimatali, i le fō launga o loo whaia nei. Laua fionga i le fonga petalai, whamalo le tau wata, whamalo i lau tua lalo, whamalo i a upti ma,
e nofo file mo ai le maota o Samoa. Ai mai se fo il tātou ofisa le fono. Samoa i lau tapua inga, whaafitai, manu te leina le afiafi. Soifua, ma ia manuia.